tubifurije ubuzima buzira ubuhunzi n'abana banyu rwose ntibazahunga. Umutiho n'uw'Abanyarwanda 121 bamaze imyaka myinshi baba muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo bakirwaga n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper. Bakimara kwakirwa n'uyu muyobozi, bamwe muri bo babwiye umunyamakuru ko imyaka bamaze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ari nk'igihombo kuko batazi gusoma no kwandika, ariko kandi ngo bagiye gufatirana amahirwe yo kugera mu Rwanda maze ngo bakore cyane. Sinzi kwandika, sinzi gusoma, sinzi nyine n'imyuga nyine ngiyo amaboko ngo gushona n'imashini ndaho mbizi, mbega nje ibyo gukora tu byo narinzi muri Kongo ni ibyo gukoresha amaboko mu murima na asenyeze urumbaje mpamvu wabifashe bicuritse ibyo buriya hejuru kudasoma ntabwo wamenyaga ko bicuritse kubera kutasoma. Ntabwo nandamenya ngo mbifashe ute buri uko umuntu afata kose mbona ari sawa tu ariko za ndi gusoma mba nabifashe neza. Igihombo gikomeye cyane buriya ubwo njye nizoba wa mbere ku ntebe kubera ikira kugira nanjye ndeko ntashobora kumenya gusoma nkuko batubwiye nyine ngo ho waba uri mukuru ntusubire ku ntebe y'abanyeshuri wakomeza ukiga, ubwo natwe tuzashaka uko tuzaja mu iryo somero kugira tubone uko twamenya gusoma tugatera imbere nk'abandi. Meya w'akarere ka Rubavu Bwana Murindwa Prosper yasabye abo Banyarwanda gukora cyane kugira ngo bajye ku muvuduko w'iterambere umwe n'uw'abandi Banyarwanda. Wowe icyo uzirinda gusa ni uguhunga ubuyobozi. Ubuyobozi uzabube hafi, nibuguhamagara ubwitabe, icyo bukubwiye ugikore kandi nawe ukorere ku ntego. Uyu munsi mumaze imyaka myinshi muri mu buhungiro. Nababwiye ko ibyo muje musanga mu gihugu namwe bihindutse ibyanyu. Icyo usabwa gusa ni ugukora, ni ukwiha intego ukavuga ngo uyu munsi ndakennye ariko mu myaka 2 iri imbere ngomba kuba navuye mu bukene. N'umuntu waba atarashoboye kwiga akaba ari mukuru, urongera ukiga, ntabwo usubira mu ntebe y'ishuri ngo wicarane n'aba bana, ariko hari amasomero. Ni mu gihe Abanyarwanda bakiriwe uyu munsi ku mupaka munini wa Koronisha mu karere ka Rubavu ari 121, bakaba bahise berekezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi, aho bazafashirizwa guhabwa serivisi z'ibanze zirimo kubona indangamuntu ndetse bakazahabwa amadolari 188 ku muntu umwe mukuru hamwe n'113 ku mwana iyo kubafasha gusubira mu buzima busanzwe. Manenda hayo TV10 ku mupaka munini wa Koronisha mu karere ka Rubavu.